Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwanul muslimin muslimat, jamaah ta'ziyah calon mati yang saya hormati, almarhum Haji Abdul Rauf bin Abbas berpulang ke rahmatullah pada umur 68 tahun. Cocok nih. Artinya adalah 68 tidak perlu orang kaget. Kenapa? Memang sudah saatnya pulang kampung akhirat. Kita baca dalam hadis, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Tungke-tungke sewa-sewa yang kamana wetu ingalanna. Wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Masa petiknya umatku antara umur 60 ke 70. Wetung naringgala risampa risangki dipetik antara 60 70. Makanya mulai berkurang orang berumur di atas 70 tahun. Lebih kurang lagi di atas 80 tahun. Di atas 90 silak nik lolongan. Ya sekna siratue, kira-kira kita keliling mencari orang umurnya lebih 100 tahun. Jadi 60-70 nadapi mentoknya untungnya. Saya tidak buat takut-takut yang umur 60. Neki Andre Mewa nih kontrol. Ambil tekan atas. Kena ibu labun itu. Yang saya mau katakan begini, 60 tahun condonglah untuk kegiatan akhirat. Aja tepas seleta lelung ilino. Magi kira-kira di na capu na tandre waramparata na puli na jaling. Agar na milo tases salita. Engka na bola, anak bantu amanan ni, bakas sarjana ni, engka tona kendaraan, engka motoris di Andre, agak pimelo tasis salita lebih bagus kan mas. Dan bacalah suratul mulki setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Leturi capakna. Nampak tomarin lau doang puang. Barakat na tabaraka ku bacai. Lomo iya ngaku madang nga. Pancajia ngaku buruku matajang. Milawalindro ngaku rini puang. Pole ripacalana ku buruin. Suratul mulki. Baca nih 60 tahun baca nih suratul mulki. 60 tahun mah katok-katok to si wapona gaya. Yaki mulai kait katok ki. Lokal lima berjama agapi. 40 sona ma berjama sudah tidak ada pertanyaan di kubur. Marabuka man nabiyu kadena gaga ya tuh. Kenapa? Suku ibarat berjamatna 40 sona. Pertanyaan yang muncul adalah pura ni kagak berjamaah tak 40 sona. Bukan hanya maghrib,
tapi termasuk subuh dan isya. Selama nih lalu kubur selama nih. Ya kumat kada kima gampang tuh paling selama. Pigau nih balik, pigau nih. Coba lakukan. Sebab rata-rata mereka tahu nanti dulu mas sumpah aja berjamak nak emang ngeri. Isa deh ini gak ada. Lebih pasti kusubui. Madari terlalu parisi, terlalu jiji, 3 saat, terlalu tahu. Ipuang ngimang, puna si baba ini. Ya kung mangaribi ganda mo 5, 2 jam karudot, terlalu matindro. Patapulos na supaya pirejama, salamat di dinalit kubur. Agay. Kasi magkada ibu-ibu kan lebih afdol sholat di rumah dibanding di masjid. Niga pak guru kiwagoro. Pidato kutu ya roh. Isuro tahu lama berjama lagi belum tentu jokai. Boleh sih kumang pidatokan nih. Maka lebih afdol di rumah dibanding di masjid. Pidato kutu ya. Jadi kalau kaki umroh, kalau mikir kau di mondro di hotel atau lo kami kima balanca di mall atau apa masa panivia keren 21 flower kenso white diamond bos blueberry cendani cilla spidol. Apa lebih afdal di rumah dibanding di masjid? Jadi ada talalu Mekah. Coba pikir, senang kau tanda senai lebih afdol perempuan sholat di rumah dibanding di masjid. Ia tuak kata perempuan yang banyak kesibukannya. Ada kesibukannya, mas susung anak-anak. Makin mas susung anak-anak. Apa bak dua memana si tahu? Januari ngea, Desember ngea. Ondro di bapak susu, ondro di. Jangan tahu mampir jama. Nanti aku udah gagal kesibukan, apalagi sudah menopause. Lo kan mampir jama. Solana dena gagal pakutan aku kuburu emarap bukan. Amalan pertama. Tidak sanggup, amalan kedua. Aga ya roh. Pure mak berjamaah di Masjid Nabawi di Madinah arwas sunah kali 5 supaya wajib. 8 kali 5 berapa bu? 40. Ya no ya arba'in ya harga arbaun. Jadi makputana te ko boleh ki haji arba'in muko gah. Salah satu keutamaannya mereka makputana nama rak buka. Nah, almarhum Haji Abdul Rauf Haji Rauf Abbas Haji menengena haji melu kama kada ku anak na haji wi ya sebadal haji naki haji alhamdulillah dia rodai panah haji mendaftar memang masjid. Nakia pun nanti puluh na tahun muruta aja na teman-teman. Lagi kira-kira pura nih pet mata sia malam ke-7 dari peton lutu. Pak kira-kira penra mungkin di atas 30 tahun. Mungkin. Jadi dia tamu yang kalian itu yakni lo kan di umroh lo kan di. Dua nih carana selama ko lalat kuburu sumpah aja berjamaah patah pulosona di Pendra sumpah aja berjamaah di Masjid Nabawi 40 sholat dia akan lebih gaul ya Ustaz. Cara ketiga ada sih roh riwatun malah salasana paring ngerangik bacai doa Nabi Yunus man qala fi maradihi niji baca irwatu malasana agar baca la ilaha illa anta
subhanaka inni lanjut. agak Morning. kuntu kuntung kutu. Nah, telu ya boleh di checklist sih. Yang mana benar? Ya ku alaina ummi na istaniro kuntu. Kalau kuntum kalian, ku kuntu ini. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taruh. Saya dibaca 40. Magi ko na baca 40. Magkada ko sabungan na ko kita Fama tapi marodihi dali. Na napamatay na sabari iyarola sana na mati. Nagkitin na di 40 na baca. Napuli na jalan na. U'tiya lahu ajra syahidin. Diwirenni ripo ng Allah Ta'ala apalam mati syahid. Harap? Iyaro to mati syahid. Daga pakutanan na. Di nagagamarapu ka man nagyu ka. Daga. Mati. Apalam mati syahid. Kung kada kimayo pa rin, sisa na disumpajangi pa mati syahid. Di disumpajangi. Apa iriasa mati syahid pahala. Taniya mati syahid syariat. Bina siro. Kung mati syahid syariat yang berlumuran darah di peperangan. Di disumpajangi ro. Gali lubang kuburkan selesai. Ya dah sesyariat. Dia to siye mati syahid pahala. Wala ki contoh sih. Para manesay. Narik kolak kaita makoroba hari raya idul kurban. Iya robainina lulungat toni pahala kurban. Pahala. Tapi syariat na de. Iya ro syariat nama kurban di sapi disyariatkan berapa orang? 7 orang. Iya mir dasengi mas syariat engkai asenak koro dipituin. Kudena kurang kasenak ko dipituin berarti depan na kurang napigaw syariat nama kurban dituntut di akhirat. Pekau kan pare daftar to ya setak. Nasi di midoi na kena lakay tayo no. Tau matu di tosi. Pawang lakay ta. Makare pa. Udah usah paling ngerang idi ton ro. Jadi gileraku si kasia iya barang kupigaw to syariat na kurban. Ini sapadoi pak nagayaya pasusuya nanta. Dia masa saraki, dia mana suwaki. Arap ada tosi na ini lah kayak otoriter. Tahu-tahu ngalen tutu di daftar. Boleh tahu nih bayi ini bengo-bengo to. Apa nasan kada sana jiwane makone roh. Jadi makone lagi ini data pura pigaw syariat na kurban. Tambah bisa dicontoh para manasai. Mau dapat pahala khatam Quran, namun itu mengaji mah pada ummi. Ya kamu carana lo tolong ngapalan na tema Quran, baca kulan lawu ada wakatel lolongan ya apalan tema Quran. Apalanna na ke syariatnya deh. Tekan syariatnya ipamulai dibaca huruf ba bismi. Harap pamulanna akurangi teti bah bismi pacapuranna urupuna kurangi sin dari kata minal jinnati wan nas si terakhir to bapak mulanna si pacapuranna iya ro basi bawa sin ku disompungi bunyinya bas ada sebas gendek nih kemana nih kutu 30 juz 114 surat 6.666 ayat jumlah hurufnya ba dari ke sin 1.027.000. Kalau kurang percaya ranking ikut lisugi udah ada sesuai jumlahnya balik nggak maka ada salah Ustaz ranking
dibaca mana piaro napa nih biasa khatam Quran syariah. Makanya Nabi Aisyah, oh Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran. Aja mu matinro kudipa mu temma Quran. Akhirnya kalau Aisyah, ya Rasulullah, fidaka bi wa ummi lau kadir hadza sa'ah. Bapak dan ibuku jadi tebusan. Dia kasih kulit temma Quran apa matinro. Apa na bayangkan ni rumah kumpul dari di temerin. Makanya kalau dia ulai. Batabas sama Rasulullah. Macawa ni Nabi tangan kali ni maka dia ulai. Maka Nabi Aisyah, "Idza qara'ti kullal lawada salasa maratin faka'annaki qara'al Qur'ana ajma'ah." Narek ko membaca kullal lawada waqatallu mapada na tu tem Al-Qur'an. Kena panglut Aisyah ko makotulay man. Makanya Nabi masih purun nih doa perlepolimamu namu baca kullal lawada waqatallu. Baca toni kula udzur rabbil falaq. Baca toni kula udzur rabbin nas. Napa sepung. Oh. Napa mu sapulakan riwatak kalim. Nah, napa nu matinro. Aman no boleh di dua bahaya. Bahaya lahiriah, bahaya batiniah. Bahaya lahiriah digempai bola bak gempai. Bahaya batiniah nak kena padisen. Nak kena guna-guna. Nak kena doti. Jadi sebelum nak kena doti rioloi, doti doa tidur. Panikmatin kok. Oi, kepala lagi kesalaman tuh. Dia kagak ada mereka kagak. Pak Dogena Nabi Yunus sudah terawalai. Yang miku kelong na, apalah? Apa na puji to menyumbang kung lagu kung kabonting. Ganun pala ito. Natalong nila alang hindi ka gano'n. Yang keempat. Pentiladay ya kumadang ni o birang ni tao na dituntung akhirnya ko ada man kola famata nigi baca ini napa mati lam tata'amuhun naru deknatu nagettuhi apinna neraka dijamin tidak disentuh api neraka. Agar dibaca, ang kalinga madecen, colin. Nah, napa na baca ina pura na baca na petu na bitap pawi, de na gettu api neraka. Agar baca satu. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Dua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dua nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pada cini coli na pelang-pelang nggak barang kawas sini. Aku tuh lima cawa mimarak kali nggak pidato deh kawas sini. Yang ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Nah, kalau nih kali nggak ya coli. Yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wala quwwata illa billah. Agastiro nomor 2. Awe lalala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nomor siti la ilaha illallah wallahu akbar. Nomor 3 la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Nomor siti la ilaha illallah wallahu akbar.
Nomor 4, la ilaha illallah wala haula. Nah, bagus. Ya Roma pala ini wadini madang ya roh. Semua apa dia? Wadini itu madang. Pura mana kita baca ya Rona petunya wana makanya bita di nagito pinanaraka. Iya naro parluna katarika. Tarika na sanir. Aga sa tarika at tarika. Aga sa na lalang. Lalang nga salamatin. Nagkanite pulay mat tarika, pulay mat guru lalang asalamatin. Pulay na kacawanan ro patunya wana. Oy malua matan na. Malamatan na. Magi wadi jaji menonton suruga sebelum masaran nyawa na tubuh. Nah hita di suruga na hita. Sementara menonton ni suruga na digeta nyawa na dek na pinedin rasa ngib mada. Maka Nabi Idris mendengar disuruh kak mapilih. Saya dikuliti hidup-hidup atau digeta nyawaku kupile mupi ikuliti ka hidup-hidup dilele oliku daripada diredu nyawaku napakku pedik na rasenge amatingan harap na kia maega tahu pak di ulun na di rumah sakit dega kada peneding magi dibius yolo makotoni ye. Ya aku menonton suruga dibius nih. Namun dia agak dia dapat dingin. Jadi makanya kok kita samanna wilua silampat rigetep pula ditari gua. Malu su masuk. Tuan kada kimagi pada nak kero aja na. Taraka di mana? Melolang di matana. Kero di ulunna. Masessa witaro. Dek na masessa. Magi pada menonton di suruga elok lada ni lupa utama di suruga na kia dek panasaran nyawai na tubuh nasa pola kami tayano madam tau din na sumpahnya na pojik boto iya panas sumpahnya kung lepa itaw idul fitri sa badul kurban na kia mana ka masanang witari utong na madam de na pura kero oh peko kami lo kedo na pura ni di sebura sa kumaleka napa dia karak batu maka dia lagi kedo kan gasak kok gasak terpaksa dia na pura kedo ya tos tiro pas sumpah jangi ya na ro kedo di taraka ni apa menonton suruga aga bedana ku menonton ke sepak bola pak biasa meja ditendang magi elo lebak ki pagolir bulai mak kotor. Sekarang masaran ni nyawana na tubuna biala ni lo nyawai na dibawa ko malaikai loka ni naita bayangan unrun na kigay melo nonroy dibawa ni makeliling seakan-akan dibawa pergi tamasya loka rekreasi macende maguliling. Saya kemarin di Bone baru terus ke Sengka, sore di Makassar, pagi beraktivitas, jam 2 natali poka sementara macarama ke dalam markas Makassar, kada ka macarama mubah. Sekalalo ki mangaribi ka komera tu ditay. Nah, jam 2 masih carama ka pak. Masuk supaya mangaribi na di Priamo. Secepatnya itu Ustaz. Sopir muda oto melok nyawanan lari leu na iya besok jadwal Jumat di Makassar salat maghrib di Bone sudah salat maghrib jam 1:30 malam tiketku terbang ke Papua. Ya kadang-kadang di Bone panitia siapkan
mobil pengawal ke Makassar. Siapkan patwal, mobil patroli. Pulang dari Papua mau ke Kalimantan lagi. Pulang dari Kalimantan mau terbang ke Malaysia. Biasa mah kada boleh wewe istirahat nih, kadang-kadang tuntut topong Allah Ta'ala di Solimun. Yaitu Pak di Sengepurai muak guru di pesantren sakai tanah. Makin ada yang mulai pawang itu. Jadi tak bantu kak bapak ibu tapas pesantrennya nanti. Pesantren. Megalak deh pak pidato, lucu-lucu mi, jadi biasa kalau siseng pelawat atau hobi. Nasuh makanya cara mana? Teme anu macam astagfirullah. Tapi li sudah kan nolongan. Nah itu tadi ku tak perhatikan moi pada sengener. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini ilmu besar. Kenapa ilmu besar? Makin minta daya na getuk kopi na neraka. Nakalur lagi di jojo kaki. Na batay tak lupa. Obat nyamuk dia injak agak nasen. Munya pada nyamuk. Maling-maling. Maka nak pindah neraka. Nampang kata anak muda dan biarlah kita masuk neraka, yang penting kotanya. Tahu apa-apa untuk ini. Kotanya neraka. Lebih mau kada kotaro ni loron na wonro ya sa surga buat. Tak baca ini di mundri supaya mengaribi wakab itu. Pada setengah serang. Neraka dia na melok terima ni. Maka di neraka tani onron nak kuangi na caca ka. Sampai kure mang supaya mengaribi na baca wakab itu. Kure supaya subuh na baca wakab itu. Allahumma ajirni minan nar. Gampang. Allahumma ajirni minan nar. Nah kaya ko toma berjabat tanya ajirni, ajirna minan nar. Abitur na Allahumma ajirni minan nar. Oh wang tapabilay ka pulong ko neraka. Dibaratkan obat 7 biji kalau sudah subuh, 7 biji kalau sudah maghrib. Karena rumusnya kata lagi boleh aku masih tapi salah. Nasa Allahumma ja'alni minan nar. Ya Allah, semerbit Tuhan Allahumma ja'alni minan nar. Oh uang tapanca jika neraka. Tani Allahumma ja'alni, Allahumma ajirni minan nar. Maka itu. Tapi mereka ko paper. Iya subhanallah, pala saki wasen. Subhanallah. 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 Matandra manasa. Mana ka ko paper subuh. Mana ka subuh. Ya Allahu Akbar, maka demi kan berat itu 10 rupiah sekilo berat. Terus saya pelan-pelan. Kemudian, tambah saya sakit pada sengeng ya. Mangkora ayat al-kursi, nigi baca ayat kursi. Dubura kulli sholat. Ditungkep Purana Mas Sumpahjang. Ya Purana Mas Sumpahjang baca ayat kursi. Mari ko na baca tungkep Purana Mas Sumpahjang. Di nagagahalangi tama suruga ya tu sangkadina matinga malibawan. Bituan na ada menenge maatay suruga. Kasi magkutana, wasa may pagkakasuruga ustad.
Ya suruga bermakna, agak betul suruga nikmat, enak, nyaman, masifah, hijauan, segar, sejuk, semua yang enak-enak itu namanya jannah. Jannah itu adalah surga. Jadi wadin paham maka datuk baca ini ayat kursi itu ketung kepurana masumpajang dega alangi lulungan nyaman, lulungan enak, lulungan kesejukan sangadinna amati ngebawa bituan na kumate ni sejuk lakbet di perasaan. Baca ni ega ana ulala kesalamakan. Kato na baca mana, ngero na baca mana, matahak juto, maduhato, na kia na carita mana to, kekurangan na to. Siya na tumakko atau bajuan na pakai di wanilaw tamatasi ya. Kaya panalang pacicilang na to 3 tahun. Mana kamakkurang mo itsura? Masa itu nama pabuti ano, minta mo itu ano pakai foto gang kasihku. 2 mi asli ko tuh, katak pulau ruay imitasi. Iga sa tanay ko. Nasa manit tunay ano to sa lingko itu, si Wayano. Manang kayo kicarita. Lakay naga tayo, manang kayo kicarita, nagagalakay tayo di ka. San kamu to, mabak na lakay nita kicarita, nang kamu to lakay ta. Sasabar lakay ko ya Ustad. Pak lobit ni ka apa? Nasabar. Anak natin na carita, di ka ganatay di ka. Kasi nga na yan, kurawing itong kanina na yan, jampuwi, motor tarail, matandre di mundri sa dalna, menri na natakitsok na lariolo. Hindi nata, kasi nga na kuya, nagagajampuwi. Ika mo lagjampu na napi, kelas 2 SD, balingat tukang ngojek. Kasi kamutan na ako kelas 2 SMA, dito ka ko itajampuwi, masanak ko bola. Iya panak keru, keru tanah na mulus, contoh itu anak jatuh cerita tahu mega motor kekurangan tadi, ya, mega kekurangan ta mega, mana kaya rote la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sadarlah, pak berjama kide pada setengah capur kena murutan. Paboto yano dito di senga capru na muruna. Siapa tahu tobat. Ya. Betalada yano siapa tahu tobat. Pangulut tahu mereng. Anak rialena lagi nak kuburu kat tu. Anak apalagi ku tahu lain. Anak lagi nak kaya kan lobang. Nasorong ino na panalig jauh na nalipugi taana. Gora-gora jaro na nae. Tolong, aku mah, dia enggak ampu nalipugi taana. Nasa ngarap penjelat celakai Coba gara. Tapi riwatun na toba padari langsung teri. Itanay manu teriwan. Kasi ngaray kasi anak ko alay jauh na napakulipugi taana. Biasa tuh langsung macawa, mau macawa ngerceloleng, mau macawa. Kasi ngerang ngerutu nade paguselen, may buka patung, napakusumpah, ya rumah tanah ku rumah, ya kupuran ku sumpah, kunci ni matana na paku andre, dongo kurang ka matana ku aku ku andre. Tapi di waktu na toba, subhanallah. Jadi jangan tuh dicerita kaya anu makoy makde padis sa kede capurenge. May galak da taw paremang amulanna, masalah di pacapurna. Ulangin lisu. Ura ni ro nyawana di antara di bayangan tempatna, di palisu ni pemenyawai. Maga sih, meron ni cemme tubungna. Ya naruh di cemme itu mati, sebaiknya anaknya yang pangku. Nak nariajina,
anak na riulong na bayne na ritengah udah to na pinsa bayne na rata-rata tu bayne kumati lakay na pinsa bayne pinsa ulakay mate pinsa bayne tapi ku bayine mate de pa kurang mita lakay pinsa kurang kimita ini ya de ada ri ku bayine mate lakay monotomis santre magkaluro harap tay ko lakay mate de gagay ra hidup na bayne pinsa kung katanay bu magame mga ibapa di na jawab pinsas marilalag kasi ito magkunrit tay ko ba yun mate madari magkalur milag kayo ang katanay pa magame mga ibu may tamat to ni walasa jawaban na may tamat to ni walasa tapi tongan yara may tamat to ni walasa nauli na pao magkunraya din ulit pao magi sabay iya ito magkunraya perasaan iya to siura ni rasyo pemikiran kung pemikiran na may tamat to ni malasa na pumatumit malasa karena akal kung magkunraya niya akal rasa iya to na to na nabitsue dia membutuhkan rasa sehingga rata-rata gurunya taman kanak-kanak perempuan itu makin perempuan karena anak-anak membutuhkan rasa ya kung kataman kanak-kanak guru na bapak-bapak kira-kira bubar itu TKI dong pula bubar nih magi sosoro na naik teri bako kena teruk ya nanti rasanya brak mabus susu na bubar TKI selanjutnya minum dulu tatangyo lo hindi pa sekarang di saat dimandikan tetong niro nyawai di sudut-sudut bolana natangan ni tubun dari cemil di dio dia lihat nah itamangan ni kawat teri di sekelilingnya tapi ini rohnya nyawanya ini diibaratkan orang mimpi pada tauman nipi pura niro di cemme di walung di doko di buku nih at kada ni malaikai o nyawa masuklah engkau dalam lipatan kain kapan tania di dalam tubuhna pakedo itu palawangan nami tubunna na padokok na iyan tu nama kade padongan na Allahumma gfir lahu ya rohu naro tubuh kasarak na si bonyawana nya assalamualaikum na sumpajat tomate malebih kumakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenaro na kaya kusumpajat biasa di napake wabarakatuh kusumpajat tomate pake wabarakatuh nah ku 40 tahun sumpajang yero tomate 40 tomadicit tomakanja tau soleh lulungan ni baraka na dik na naring tanay ri kubure marapuka na magkuan na narakong katomate sapa kitau pasikulong ni dia set na patapuloy na panikipamula iya narakong katomate aja mo tomapepe at tajeng ni dulu tahu paper lap deman nasa degar na uli melewati 3 waktu sholat niga mapaguru ako niga pawaki masesa kumondoy niga pawaki kada masesa hindi ka pa masesa pahilo ni mabagi barang nagtumpito natin nasa nang kawit ada sana
Asri'u bil janazati, cepatkan jenazah itu. Cocok nih, 7 ada sana. Cepatkan jenazah itu. Rasulullah wafat hari Senin, dikuburkan hari Rabu pagi. Kenapa hari Rabu dikuburkan? Sahabat napa nih menjadi jenazah. Yang disuruh cepatkan jenazah. Nah iya sengi jenazah iya naritu. Tomate pura niri cemmeridio. Pura niri doko riwalu. Pura niri sumpajangi. Riasan di jenazah. Udek pari doko riwalu, udek pari cemmeridio, udek pari sumpajangi. Riasan di mayat. Basaratnya al-mayyitu. Tambahan nih Bu. Biasa kejadian tuh. Kuburkan coba. Biasa dengar begitu. Kuburkan cepat, narik ke jenazah. Tambahan nih. Engkau tahu natiaki teri. Aja muteri. Peko kagak muteri anak nanya tuh. Ya kung ketua mati anak nama cawa maneng anak jaga-jaga ya tuh. Ini normal ya tuh nana. Nangka ada sewita Ustaz, palabak ya jangan menangis. Menangis yang dilarang yang menolak takdir. Sambarna pau. Maka dah memang bawa ke rumah sakit Pertamina. Tapi di puskesmas membawa. Mati tuh di BPJS na. Magai, mati nih. Sambarna pau ya. Ini yang dilarang. Menangis. Dan mereka rasa nak kena ini mata tuh mai ko nak kena. Wah, tapaga tuh pak sedene tuh mati ke menangis. Dia na mungkin miti mata na pati kuwas si men. Mesti na kena mata. Aja muteri, peko ka na teri na bay na. Iko sila kay mo mate. Nabita lagi teri nabita. Dek pa napat to nyawana pangulut ta Khadijah. Sila dat teri lagi. Gang kamarica rupan na pangulut ta Khadijah. Nasabari way batan na nabita. Nabita lagi teri. Lagi basat ay dia. Nabita na dia seni beroy, pura ni dilimpungi tanah, na pipi meliswa na. So na ku, Ibrahim, ku. Menangin kapakutana na magkadaniga puwam mo, at pibali ko na ku, pibali ko magkada Allahu Rabbi po ngalatala po ako. Kung kapakutana na niga nabi mo, pawangi magkada bago. Coba na. Iyan na rin, sa talaki. Sabi niya, tosi, di naman kuro kipawag ka na kung itanay ko yung ganabi mo pawag ka na ba ako o sa lalong po nito. Sabi, tamin pa nabi. Anak naman. Jadi kisah ni perbedaan na jenazah si Bamaya. Di setaw ni persoalan na teriye. Tiga sih. Engkau to maciang itu masyarakat guru karena halangan hai. Biasa dengar? Biasa. Dia mau masuk kuburan karena kau sementara hai. Iya pura mengaji tapi mengaji 10 nih. Tidak boleh secara kubur perempuan hai. Yang dimaksud kalau kubur itu berada di dalam masjid. Contohnya kuburnya Rasulullah SAW dalam masjid di Rawdah. Saya pernah serai kuburnya Nabi Ibrahim. Itu dalam masjid. Saya pernah serai kuburnya Imam Syafi'i dalam masjid. Saya pernah serai kuburnya Luqmanul Hakim di Alexandria dalam masjid. Semua kubur yang ada di dalam masjid orang haid tidak boleh siarai. Bukan persoalan kuburnya, masjidnya. Paham tidak? Kalau lagi pada saya naik ke perkuburan Korea kalau sedena balatu sedena galung namo boncoro de tanah mariga kalau contoh mi
Nah, dua telu pada setengah telolongan. Nah, kia itu masyarakat kubur makun rai mesti menutup aurat. Mesti. Ya lalu gagang ke masyarakat kubur makun rai masalah raponco. Salah raponco longgang, popak ojo, nawiti mamesak puru-puru. Oh lala, mengurangi nafsu makan. Menenge taita tuh tomatero nyawana na suruh lisu deh masiri kami taruh. Ya kumaha tuh masyarakat kubur, kaya kaya kawat tuta. Nasadera Ustaz, melo ka contoh na bita, wop, tahu lemua. Nabita iya pa na secara kubur kumelo tama subuhi. Napa calalena? Contoh nih Rob. Ni Juma mati lampu bosi-bosi. Menjelang subuh lo kan secara leta. Napa kang assalamu? Oh lupa pampir. Jadi dek na yang mana na jamay na bita mesti dijama persis. Kata Wita Ustaz bawa bunga pandang bagus, sama bunga pandang wangi dan hijau terus. Taburin sambil baca inna ansalna menurut Imam Nawawi. Baca nih kulan lawahada. Baca nih Yasin. Periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari. Untuk baca hadis Rawahul Bukhari, masuk kata hadis sahih. Saya pernah ziarahi kuburnya Imam Bukhari. Itu di Uzbekistan. Tidak pernah sepi di kuburnya Imam Bukhari orang baca Yasin, orang baca Fatihah, orang baca Qul Huwallahu Ahad. Di sekitar kuburnya Imam Bukhari tidak ada orang komplain. Tidak sama kita di kampung, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, pelan-pelan sakit. Maka puraton kata halo Amirul Amri, ya saya mau gitu anu Ustaz, saya ada di pekuburan, apa yang saya lakukan Ustaz? Maka dekat bacangi Fatihah nasa letu merostat tau kajili-jili itu aku tak naik pura no dipudak bacangi Fatihah nasa letu merostat sama kohe si sengi ko na mati na ko baca ko Fatihah ya ko din na letu liso no keberatan nasa sambaran na Ustaz ipo sambaran magkutaan ako dijawab menantak ko si sengaja magkutaan pacak pumicu to nasekang nganu Ustaz ya sino na paguru karena anu Ustaz di Fatihah itu kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau tunjuki kami apa hubungannya orang mati nah tunjuki kami sotak-sotak oh iya akalan na banyok kala sotak magkagamatan niya akalan dalil mestinya nanya dong apa dalilnya baca Fatihah dari pawak ko cuma ka dari sedina tama dia akalan napi di nasratan mustaqim na semenantang Sister na lo kay umro nyasar di na italalang ilisok ko hotel na kaya na isang ibituan na hindi na siratal mustaqim tunjukilah kami jalan lurus polisihin ako pinatanahay na sa mga polis hindi na siratal mustaqim hotel Ihdina siratal mustaqim hotel tunjukilah kami jalan lurus hotel belum batan na polisi
lagi. Naulangi sih, oi, polis, polis. Di siratan mustaqim. Maka di polisnya siratan ladina nanta alaihim. Oh, ya Allah. Tama di kawaran ng teledisine sa panluwa lampu. Napencet, tewan luwa. Pade na choloy kartuna. Ya siro pa sering-sering yung nagtatama di kawaran. Napanapawag na sa Sheikh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bituan na. Yo, maato lang po. Resulta to ye. Jadi mangkoy di pae. Pada dulu bisa manang yero dalili. Agero may riolo yero gurutta to pandritay pura tangkalinga ta choli kumapidato ko pinrang pigaw bawon. Masana lena buang ngaji. Madari silutro gurutta kaya mo dalili biasa. Gurutta baba aja. Maka dua terluk ko mita pandrita. Ay, ikuti niya ro, ikuti ni. Nasa day, no kami sa na tama ni ko pesantren. Ko cara naman ngaji hadis umur-umur ko Yaro lagi pak sebelum mati kira nanu pa sih. Kalau ngaji hadis Jadi bacangi Fatihah. Si anak na Pak Desa. Belum. Jadi anak-anak tuh dibacangi Fatihah. Yang kedua, serai kuburuna. Yang ketiga, sedekahan. Masalahnya sedekah ya. Ya na pandai perlana kuburu ya. Ramadan yang akan datang, bawa kue ke masjid. Bepaga na puji ka, pisang hijau. Apa pelah buran baru bawa ke masjid. Ya Allah, pahala buka puasa patatepai nyawana po na ingat almarhum Haji Abdul Rauf bin Abbas harap niya patatepai palan. Dan jangan saya dihalangi atas pahala tersebut. Ampunkan dosanya, ampunkan juga dosaku. Jadi alina lulungan, ini lulungan to. Alina ya dampang dosana, ini dampang to. Negara kita to. Nekia. Iya pa to ng kapalan na yaro papabukai ku di Andre. Ku di Andre di kagapalan. Jadi yaro papangik ko masigi. Aja na masiga na kama. Ya. Gilik kimita tayo. Manremupi aja mo kama. Taro na campur yun. Yang madarito to ka masigi papan na pepe. Taripang. Napis si Polo di mo. Si Polo magumpo mo pili-pili. Nakama ni na pepe. Kalau kau mati sholat, kalau kau mati sholat. Agak pipo Mondro ki tudang masirito ki pacaleta man. Iya pura nih Pak agar-agar langsung minamma kita ripa. Gempung ngupik. Terpaksa tertoto nih kempili-pili si ko. Usolli faradul maghrib yang apa nih dimma gara-gara lapepo gara dari bangko kurang malangi perhatikan ya jamaah kuman remupi aja muka nih ya yang merokok taruh itu apa pura si kopa iya mana namanya temas sumpah aja. Nah, yaro di imangi hala ni pangupu palima ponco aja to si rakaat pertama pangupu na surah Yasin. Rakaat kedua surah Rahman.
Tarawih ini masih gilangnya di depan yang berseleng imam deh itu gak Pancasila ada ini. Terakhir bulan Ramadan, hari raya Idul Kurban, kumasagin anak-anak nah daftar siasana di masjid sebagai penyembelih hewan kurban boleh. Nah, tapi ingat, anaknya atau ahli warisnya tidak boleh makan dagingnya itu, mesti sedekah mana. Nah kayak kumaca panitia tetap mau kasih nalak daging tuh anak, tapi bukan di sapi yang ada namanya almarhum Haji Abdul Rauf di sapi nomor 1, nalangi daging di sapi nomor 2. Maca panitia. Tapi ya anak jatuh sini kok pawangi panitia. Woi gimana kamu daftar bapakku nomor 1 kasih di nomor 3 di awas kok kalau tidak menengnya deh panah haji lo kamu kada pagi toh tapi kita ngaji dena susah ini. Kemudian almarhum masih menjabat kepala desa, menjaga karyana. Nah, masalah ini amal jariah. Pak Mega ngubah program, nah elok na papura, na boleh niat jalan ni. Nah, tau masalahnya jama-jama di na boleh niat jalan na lulungan, to yang paling mati syahid. Saya rasa inilah yang saya sampaikan, maaf atas segala kekurangan. Aku tadi jauh ya apa jauh. Tok baca doa, tok baca Fatihah untuk almarhum Haji Abdul Rauf bin Abbas. Al-Fatihah. Bila syaitanir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا على الإيمان ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la taghrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, maaf atas segala kekurangan. Mohon doanya agar saya tiba lagi di Makassar. Ya, tempat tinggal saya di Makassar, tapi saya banyak di pesantren. Ya, pesantren kami, pondok pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Maros. Bisa dicek di YouTube, di Google Ilmul Yakin. Di sana 3 jurusan, 1 khusus menghafal Quran, yang kedua sekolah tapi lebih dominan pakai kitab bahasa Arab, yang kedua sama dengan sanawiyah biasa, putra putri, pondok pesantren Ilmu Yakin Maros. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.